Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban, ham muhabbat iyasi bo'lgan Alloh ismi bilan ixtiboringizga butun dunyo tatarlari kongressining Boshqirdiston vakilligi ham Boshqirdiston tatarlari milliy madaniyat avtonomiyasining buyuk islom ta'limotiga bag'ishlangan diniy ijtimoiy programmasining navbatdagi chiqarilishini taqdim etamiz. Ayyi o'tdi jay, o'tdi kuz, jetdi qish. Naq shoir aytgancha, ana shulay biz g'umr etamiz, sezmisha g'umrning uzg'anin. Endi tag'i bir yil o'tib da ketdi ekanni. Nindi g'amallar, nindi shug'ullar. O'zingizga ma'lum, bu dunyoda adam bolalarining yaşavining büyük bir maqsadi ul albatta baxtli bo'lib yashav, demak ruh go'zalliklarına iya bo'lu demakdir. Xalqimizni hurmat ham buyuklik iyasi etuv yo'lida g'ayratli xizmat olib boruvchi butun dunyo tatarlari kongressining milliy shura raisi Vasil Abdulg'ayaz uli Shahraziyev G'ali janoblari milliy axloqi bo'lmagan millatning madaniyatida bo'lmas deb bayon etdi. Avval sizlarni yangi yil o'ngaydan Vasil Abdulg'ayaz uli Shahraziyev tabrik etdi. Subhanallah, 2023-yil tamomlanib kela. Bir necha mezgildan biz o'zimizning eng yaqin kishilarimiz bilan stal ortlarında jiyilib, bir-birimizga o'tgan yilga rahmatni aytashakmiz. Ham endi kelib jetgan yillarga o'zimizning baxtimiz turunda, umidimiz turunda ixlos ko'ngildan tabrik yetkazishakmiz. Shunga ko'ra bek zo'r rahmat. 23-yilga ol bir qaraganda avır da bo'ldi, ikkinchi qaraganda yengil da bo'ldi. Lekin biz baribizda subhanallah eson sog' elimizga, millatimizga xizmat etamiz. 24-yilda bizga tag'inda birdan bo'lib, tag'inda umidli bo'lib, ham eng muhimi el turunda qayg'irtib, el deganda ul oiladan boshlanadi. Oila turunda g'ururlik to'dirib, bir ketib shaxslarimizni ko'tarib, alga da barga yazsin. Eson sog' bo'laylik, birdan bo'laylik. Har xalqning ana iminlik, salomatlik, madaniyat yorlarına alıp çıgışı büyükleri, bir tüklere bulalar. Halkımızın medeniyetin aylardan yıldızlarga ko'taruvchi Angam babamız Atnabayev. Bu jihatdan bütün dünya tatarları kongressi şu yıl uzağında Ufa Nur Tatar Davlat Tiyatroning binasında Angam Atnabayevning siz bilmagan Atnabay deb isimlangan kitabın prezentatsiyasi kitap to'yi bo'ldi. Bu hayran tamashaga jiyilgan ziyolilarimizga, yoshlarimizga butun dunyo tatarlari kongressi Angam Atnabayevning siz bilmagan Atnabay kitabın hadiyadan qildi. Ufa Nur Tatar Davlat Tiyatrining yıldızlarının chiqishi xalqimizning ko'nglina xush keldi.
Hürmetli tamaşaçılar, ötken yılımızda halkımızın kan kuruşun hem tırmışın bizegen bir köp kırıylı tapşırılar көрсәтергә тырыштык. Әйе, яшьләребез, алар киләчәкнең шәшәкләре. Бүген тоткан орлыкларыбыз, алар безнең арабызда. Яшьләребез, демәк, алар киләчәкнең архитекторлары, киләчәкнең инженериясы. Шуларның берсе Раил Арслан. Ул халыклар арасында танылган блогер. Күп музыкаль oyun kurallarında oynayı biluvchi hem kompozitör Rail Arslan bugün o'zining ijod jemishlerini sizlarga taqdim etadi. Uftanma ömürler yaz gibi köterdi Şol şaşın kursende uftanma yaz günlerdeki de ömür şulay üter Uftanma, uftanma, uftanma yaz günlerdeki de ömür şulay üter Uftanma, uftanma, uftanma Uftanma bitine uzanımı Uyratıp günler utmagan Sina nasip olan o bakıt uşanlık yaptın Elbi gülmegen Sina nasip olan o bakıt uşanlık yaptın Elbi gülmegen Söz aytırga tavakkallik kerak. Söz bitul yüreklerge yalqın qabza. Söz kırışka çığa bayrak kibik. Söz düşmanını kise kılıçtay deybiz. Bular bizning asırlar tüpkülünden kilgen dastanlarının aytimlari. O'zingizga ma'lum, Butun dunyo Tatarlari kongresi şuşu 2023 yılını dastanlar yılı deb e'lon etdi. Bu jihatdan bizning Ufa bosh qalabizda ham tibaklarımızda dastanlar o'quv, dastanlarni fikrlaw kishalari ertalari, kunlari o'tkazildilar. Butun dunyo Tatarlari kongresining Boshqirdiston vakilligining yetakchisi Alfred Amiruli Davlatshin tarafından bu meseleге ayrıca bir жылы muhabbet qaraşı buldu. Ufa merkezimizin türlü binalarında, evlerinde, medeniyet merkezlerinde dastan o'quv hem dastanlarımızı fikrlaw kişilere o'tkazildi. Шах кызы Гөлдерсеннең аны күрүе һәм гашык булуы турында. Ширемдә шах, гүзәл чатыр эчендә, җиңүдән шат, масайган үз көченә. Бар иде шах кызы Гөлдерсен атлы, тел әйләнмәс, гаҗәп сылу сыйфатлы. Табылмас гөл бу Гөлдерсеннән артык. Йөрәгендә гыйшык диңгездән артык. Сәйер итеп утырганда багында, ничә яраннары берлән янында. Китерделәр чокырга дип батырны. Күреп, кыз әмерен әйтте. Бар да тынды. Кыз
Eğlendi bu batır yaş tireli, jir eğlengen kibik kıyaş tireli. Süheylni bılbıl uzun gül sanadı. Siydi, tağın kurirge buldu onu. Lekin şitlikte bit bılbıl nişara, şeşekte ihtiyarsız şul bişara. Süyer bılbıl gülün, gül bılbılın gül. Kuzun yaşlı iter mi hijanın gül. Kile kız көңілене кинәт bu sözler. Үтә көннәр, моңа шара ул эзләр. Һәм эзләп шундый яхшы шары тапты. Саватка салды икмәк, дару яқты. Аны сакчыга ул бирергә булды. Süheyl ярын шулай күрергә булды. Biz ғасырлар, yıllar döwamında min üzemde bilmim ne işindir bu canıma künde sin kirek dip köngülimizni yuvatabız, izlenemiz. Hem onda fikir kadar güzel düşünceler var. Mağlumdur sizge, indi büyük Bulgarның şehirleri, avulları jir bilen belki tigizlengen. Lakin onun mıngı, jırı, ғасырлар tepkilinden bizning ko'ngillerimizda, yuraklerimizda saqlanalar. Bu jihatdan o'tgan yilning bir muhim ham muqaddas şarası ol Toymazı rayonu Babay utarında o'tkarilgan butun dunyo Oqqalfaq hanımlar uyushmasining dimlavi bo'yicha o'tkarilgan Jir festivali. Bu Jirlik Ali festivalinde jürinin hem tınlaşlarının көңілін yaulap alışılar, halkımızını hayran ituşiler ol Şişme rayonundan jir ansambli buldu. Şişmeler sıçan bu sadasını saran şişmeler. Bizim boyundan üzülür şişmeler. Şişmeler sıçan buraya ezekli saran şişmeler. Müstakil olup bugün sarmaya sistemin. Yengiyi sıfır buraya yengiyi çıkmasın. Şişmelerde yüzler yaktı yağımlı bulak güver. Şişmelerde yüzler yaktı yağımlı bulak güver. Lakin başlar umuşlardan eğlene tırgan tüger. Lakin başlar umuşlardan eğlene tırgan tüger. Biz üzülücü boyuna biz üzülü şişmeler. Şişmeler sıçan bu salasını saran şişmeler. Müstakil olup bugün kızlar bilesin demin. Dengiyi tufan ulayım dengiye çişmesidir. Oruçları bıldayları rehatlerle güzeler. Oruçları bıldayları rehatlerle güzeler. Gacep mini yılgalar sütürler batın giseler. Gacep mini yılgalar sütürler batın giseler. Biz üzümüzdün boyundan biz üzümü şişmeler. Şişmeler sıçan bu sadasını saran şişmeler. Biz de kemir olup bugün kızlar bilesin demin. Dillesek ufak ulayıp dillesek şişmesidir. Dillesek şişmesidir. Bizning san'atimiz, madaniyatimiz uchun il qirlari, chaqrimlar, hatto qir sog'liqli zaman kirta bo'ldi olmadi. Xalqimizning qon tortishi ustunroq bo'lib chiqdi. Shunisi da sizlarga ma'lum bo'lsin. Butun dunyo tatarlari kongressining Boshqirdiston vakilligida yangi bir quvvat borliqqa keldi. Ol Gulshat Safina yetakchiligida boshlangan Tika Tatar deb ataldi. Bu şara ufak halkımızın ziyallarının köngüline bek hoş geldi. Yürekleri bizge dert, kalpleri bizge kuvvet bergen bu şaralarının birisi kompozitör Ratmir Shayxutdinov bilen uchrashuv buldu. Kış kirgenden birildi
Yalgadan jir jiderlik kurdu yavazlık Ul kittirdi nefis güllerini Bakşalardan kudu koşularına Yılgalarına yaptı bikledi Kulkınlarına itti yüreksiz Şişmelerinin yolun şekilledi Balonlarına itti yüreksiz Boz astından çıksam yılgalar Dokanılanı taşıp aksınlar Aksınlar Yorgun aşık Küpten torunlar Gümüş gülge girip aytsınlar Aytsınlar Kıyaş kalın altın süngesin Jirde duygan indi burandan Görüle vekiller göğe yürürsün Severeyde taşını uğramından Jibirdetir jidim şeşlerin Umarızaya bizge yamaya Parastından suza şeşegin Güle gitip bizge jirana Boz astından çıksam yolgalar Balkananı taşıp aksınlar Bütün ahli İslam cemaatimizni suyundirgan hem kuvandırgan şuralarının birisi ul Ufa başqalabız. Ufa rayonu Zubova bistesinde Rabbani Meşti'nin mahallesinin barlıqqa kelivi. Bu cihattan sanatımız yıldızları o'zingni o'qitgan millatga burishingni tula deb aytilgan qanotli fikrlarga tayanib Ufa markazimiz Yoshlar madaniyat saroyida xayriya konserti o'tkazildi. Bu konsertga sanatimiz yıldızları ingni inga qo'yib kuchli do'lqin bo'lib sahnamizni bezadilar. Ana shulay Büyük Bulgar devletinde İslam'ı resmi kabul etüge 1100 yıl tulu oңайынан nigiz salıngan Rabbani Meşiti halkımızın köngel türünde. Башкортстанның Кыргызстанның халык артисты Айдар Алиев.
Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының yıllar дәвамында үлгі шәкілінде алып барылған ике аққыш программасы біздің көңілдерімізге рахат, жандарымызға сихат берген бір проект. Сүйіклі Фарида апабыз Кудашева, Бақти бабабыз Гайсин, олар біздің йөрәкләрдә, біздің хатыр тартмабызда балқыйлар. Бу программада катнашучылар һәм жюри ағзалары ул киләчәктә дә Россия ватаныбызның төрле төбәкләренә, төрле дәүләтләренә, хатта төрле кыйтгаларга туралсын да, аның дәвамы еллар дәвамында ана шулай яңарып дәвамлы булсын дип карар чыгардылар. Бу тамашада профессиональ сахнабызның җәүһәрләре һәм үз эшмәкәр сәнгать йолдызлары берлектә чыгыш ясадылар. Orman
ансамблі. Ак буйы халыклары. Димәк, бу халыкларга, бу милләтләргә бер булып, тире булып, ире булып, гамәлдә һәм фикердә бер булып яшәүләр насип әйләсен дип дуалар кылдык. Хәбәрегез булсын ки, Башкортстан Җәмһүриятебез Ярмәкәй районында ак буйы халыклары үзләренең ел сайын үткәрелә торган җыенын тагы да гамәлгә ашырдылар. Бу бәйрәмгә бөтен дөнья татарлары конгрессының рәисе Данис Фәнис улы Шакиров кайткан иде. Аның газизә әнкәсе дә шушы туфракларда дөньяга аваз ярган. Данис Фәнис улы үзенең сагыш һәм мәхәббәтенә кушып ярмәкәлиләргә затлы бүләкләр һәм үзенең хиссиятларын һәдиядән кылды. Татарстанның халык артисткасы Зәйнәп Һәрхетдиновадан музыкаль күчтәнәш яңгырады. Хөрмәтле тамашачылар, яңа елның яңа көненә омтылучылар. Шунысы да сезгә мәгълүм булсын, безнең йөрәкләребезнең иң нечкә кылларын телгә китерүче, буыннардан буыннарга исем шәрифе күчкән Мәҗит Гафури бабабызга, аның Башкортстанның халык шагыйре исмен йөртүенә инде 100 ел туды. Бу җәһәттән Уфа башкалабыз музейының бинасында Мәҗит Гафури бабабызның иҗадына багышланган шара үткәрелде. Бу шарада безнең күңелләребезне рассам Эдуард Ханнановның иҗады җәлеп итте. Икенче көнне Уфа сәнгать институтының Шаляпин концерт залында Мәҗит Гафуриның сүзләренә иҗат ителгән әсәрләр башкарылды. Бу бәйрәмдә безнең шөһрәтле кунакларыбыз Казан шәһәреннән композитор Лайза Батыр Булгари булды. Һәм безнең яраткан яшь җырчыларыбыздан булган Саида Мөхәммәтҗанова булды. Студиябызның кунагы Саида Мөхәммәтҗанова җаннарыбызга рәхәт, тәннәребезгә сихәт биргән халык җырларыбызны һәдиядән кылды.
шул. Иделләре, иделләре, иделләре күлләре, сине минеке, мине синеке димәдең бит элгәре. Иделләре, иделләре, иделләре күлләре, син минеке, мин синеке димәдең бит элгәре. Өфеләргә баруларым, өфеләргә баруларым, өфеләргә баруларым гел синең өчен генә. Янлыларым, киюләрем гел синең өчен генә. Өфеләргә баруларым гел синең өчен генә. Янлыларым, киюләрем гел синең өчен генә. Сөюдән тағы да якын, якынлык юк. Дошманлыктан да ерак, ераклык юк. Дип баян итә әһли ислам җәмәгатебез. Дуслыктан да юктыр бер мөхәддәс хис йомгыгы. Атасы балаларын ярата, әнкәсе дә балаларын ярата. Хәтта вахши җанварлар да балаларын яраталар. Ләкин бу табигый кан кардәшлеге. Рухи кардәшлеккә, туганлыкка тик әдәми затлар гына ирешә ала. Дуслар килсә, өйләр яктыра, шатлык куанычлар арта, хатта ачы хәсрәтләр дә йомшара. Газиз тамашачыларыбыз, сезләрне якынлашып килгән бу бәйрәм кичәләре, яңа елның яңа көне белән өйләрегезгә ям, ул ашларыгызга тәм, йөрәкләрегезгә илһам алып килсен дип дугалар кылмактабыз. Бүгенге программабыз тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик якында шатлык, куаныч һәм юанычлар эчендә күрешүләр насыйп әйләсен.